Kumpul dong, ayo dong. Pas lagi ya. Coba itu, tekan dong, sana. Punya KJP ya itu dah ini syarat kopi syarat Pak RT. Lompat bareng ya. Alam. Kampret tuh. Gue KJP Boys Solo, KJP Boys mereka, KJP Boys kita. Gue KJP Boys Solo, KJP Boys mereka, KJP Boys kita. KJP Boys gue, KJP Boys Solo, KJP Boys mereka, KJP Boys kita. KJP Boys anak dingin, anak isinya baca KJP kayak pembuatnya pulang jasa ini nggak senja di mana lagi nggak mungkin aja nanti cewek juga tuh ikut kita KJP di sini review jalan dengan bagas siswa kayak raya sekali orang kayak pakai uang tiga. Jangan kau lihat sama para guru-guru yang berpikir semoga Pak Polisi kagak ngejebak teman gue dapat KJP plus padahal otaknya yang itu minus KJP singkatannya tapi dia kagak pintar sih KJP padahal gue kagak pintar gue Allah KJP boys KJP boys kita KJP boys gue KJP boys KJP boys mereka KJP boys kita KJP boys gue KJP boys Allah KJP boys mereka KJP boys KJP boys gue KJP boys Allah KJP boys mereka KJP boys kita KJP boys belajar gak serius kalau KJP belum tembus di kita harus lulus tiap 6 bulan itu harus naikin KJP-nya buat nyicil rumah di Mekarta kayak pegawainya pulang nunggu transferan kalau gak keluar ditanya bisa bilang aja buat beli buku juga itu buat nyicil motor dasar generasi bangsa bakal terlalu gue KJP Boys Allah KJP Boys KJP Boys kita KJP Boys gue KJP Boys Allah KJP Boys mereka KJP Boys kita KJP Boys gue KJP Boys Allah KJP Boys mereka KJP Boys kita KJP Boys gue KJP Boys Allah KJP Boys mereka KJP Boys mereka KJP Boys gue KJP Boys Allah KJP Boys mereka KJP Boys kita KJP Boys gue KJP Boys Allah KJP Boys mereka KJP Boys kita KJP Boys gue KJP Boys Allah KJP Boys mereka KJP Boys kita KJP Boys gue KJP Boys Allah KJP Boys mereka KJP Boys kita KJP Boys